Japra lang so hithi penang anakulat me ki chopen hogwai cheplang et. Rong pho Karbi rong animal corridor kapang daga jok rathur pakpen kachesong. Bike pen kaching koi se kachelang bom powan teron kerap kachohang. Karbi Longri Abirta ke lang rapera rat do anaphan kardom bazari glong kardom. Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang Nilisami Josephine Tisopi non angton pen birtar juponik sene. Lakhain ko rehini sarupathare misi constituency ka par lupon japra lang so long irui pen arnisi ki chua hithia long me ki chopen pasek lun. Japra lang so bazar committee atum ka pachini tengke kopi koson pentong ne me ki cholong lok thang tap puthek theleng la pentong sikot pen bokajan fire breaker atum pali dun si penang anakula rahem me ki chopen pe jok dun long lo me ki chodera kulla raphan prabjin pen KAEC pen aki mia hem ki kimpon thuji aphan japrajan bazar committee atum pen tuning ripon Sangti hidi pen projente rang Karbi Longri Abirta. Lakhain ko ratrok Dwar Bagori MEC constituency ka parlo Bagori aha waralong rong pho Karbi rong sarkim singnar Holiraming leng langtuk rong pilapen kamson rong pia rong araratum aphan pachini nepin pen sarkar atum labangso aha waralong animal corridor mati marat mareng api ka chehla ratowar ki hok dera jok thangthang ni phaing ko ra isiar ni labangso aha wararatum thurpak pen ka chesong siding pon Laso kachesong along kahora KSA branch akong chunbang Matthews rong parlapen Barim Benting terang pen kapachini pona tengke Golaghat district lapen Karbi Anglong district kaparlo Bagori ki dwara ratumaphan pachini nepin pen sarkar atum kapathik pon mate ki jongpon animal corridor ki bipon lapen national highway pen meter pharo pho Karbi Anglong along KAEC pen ki kimpon tang a guest house ahem tun pisita me corridor parlo ponderlo Pini ladak ni tum Rathur Paksi National Highway long protest kurilo athema anil tuma pirthe animal corridor nang palo del rat tum chin ne pin pen rat phan ka chingki sanda we ma normang ke nang tumarong ke animal corridor lo kusi nang pudel Bagori ahwa dak bagori awa forest lo sen than igle na mage kang lo non mage eviction order ta la so hem ta eviction order nang le alu so hem nang ta ho la so hem bang ke take council pen ki me guest house lo guest house tourist tourism matung ite labangso na la animal corridor nang ki bi la plain district ma mate puili tum Karbi Anglong ta puri plain district ta puri lo la pen Karbi Anglong mane national highway pen 500 meters 500 meters anke aleng rong ta puri puri lo ha Anglong rian lo ke rong la thoi aju he to le yo la leng rong pho rong do la so rong pho men manang li pui tha sarmen singnar rong Holiraming leng rong apen langtuk rong pia rong bachim singnar rong la rong kamson rong pia rong la rong pho ke puri lo parlo lo ngani tu mangat lam se bang labe inte nali tum la rong pho arat pe nali tum ke non bang kosona decision se ke chen non de jela bang ke chidanji putong nali tum ni tum chingai bom lo si non bang ke ni tum court supreme court long ta case chidanam ni pusi ni tum cheparai cheparai erlo tabe pinia bang Rathur Paksi apu Golaghat district la da ke district ke thoma
ahoy like a national highway lah. national hapu parai bang gula hat lo pu Karbi Long lo ke hola sabdam chalo te hapu bang no gong lo gala son asi district thoma ratum thur pak se pini ke dak protest kuri lo an ke son si chesong pon bompu kali te ni song se te ni tunga dak dolong ada ji son lo asi si bang ke council ke ja CM kahai son tak si lokal mesi tu mana cuning rilo labang so butak na nang lang dunang po Baguri. ni tu rat bang ke chesong bom lo non la Tapi non la kiki bom MSC. Akai hari recharge tok bisa tamai nang radun te. nang ramdun te mesen po sini ta cuning rilo tema no ma ke elected tum si hongminan teng ma ke 6 sidula ating ke longlia hempu ke council mate Council kalang hok lo. na si council pura Non ke khibom KACCEM Dr. Tuliram Ronghang, Bokajan MLA Dr. Numol Momin, Lapen Local MSC Forest Board Development Chairman Richard Tok Bitum bangso koridor lama putak nang inside on wek thapusi rong phora ratum kachuning ripa dopon. Kohora pen Mirsing Tok Bi Karbi Longri Abirta. Lakhain ko ratrok Duarbagori MEC constituency angkang dadhora long kiterona ronga mekar dorsing terona sapo powan teron kedam tang ni phaing koyarni alangli aong hem kedam pen puthot hem kachewang bomahut rong sali kinyalia long bike pen kaching koy pen aphu simenanu jogalong ke tong derajok adimak long pen amat thurune derlo tong sekot pen Guwahati Ayur Sundra Super Specialty Hospital along selang ponlo lapen aphu long operation nang jipusi doctor tumpen pachini ponlo lasi laso operation jiaphan tangka vederlo hemalong ko chupang reng pona son do anta chejor lapta dorde derlo local MSC Richard Tokbi Forest Board Chairman KACCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Bokajan MLA Dr. Numol Momin tumpen laso se ke chelang jiaphan nang rap vek thapusi kisodera hemasora tumpen chuning ripon Lapen kang hon kanjin sopen komania bang phua bang phipen kerap dun jining hang pulote account number 40554416613 IFC code SBI N0009864 lapen phone number 700252261 along humri ikha han boka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta Jota debar kuna kidam ben accident lo tangte Numulegor sang na dai ko tangte non ke si chilang bom lo ma chilang bom lo si chilang kuna si chilang iglo tangte Guwahati di kon ba khorot iglo ane ek lak lo na ko ke ente juda ko ansi nangi pulo we hasutara tum nang puge 3 lakh 75 jodi tangte nang tum hem read la puson chenong chenong bibo khat puson ke tatyo iglo ma tangte kerap changi tangte nali tum local MEC fan kerap ko chang iglo ke di nang ra bek thapulo ke local MEC la pen Dr. Tuliram Ronghang la pen Dr. Mumin na fan nang rap ik vek tha pusinali tum kerap chang lo ke di khalang nang ra ik vek thapulo tangte komentu pulon te la bakso teron saho fange ke endam nai pugente non last date ke budbar budbar si tu di si prabjin pe nang ra ik tha pusinali tum prabjin pen pasinang rap thapulo kalang di tangte nali tu hem sok sang la sonduma sok sang da lo ka chong dat lo ke non nang li hem solo bo jila pune bang ke khalang te usumar bang anik lo inovet lang di jong si nang rap ke hai dak local MEC nang rap pute nang li tum ta puthot akomo election hoke la lang li phang si chirap chito dun popu jadum nang li tum matha ke khalang lo sonsi matha lo di sinang rai vek thapusi puni tante pudam lo sar Tuliram Ronghang phan chetong duni pusi dam lo bon sita chetong long le delo atema muni do o posi alang lita
hai ke apor ke long le dalon lo election apor bon sita nili tum jenit tini alang li phan gari pen ke dam un hu nili tum la son la so lo han lo ho nili do khasto alo la garia khirki pen si sar nili tum kisung lo la si nili le ki pi kali nili lo armudo nili tum dorab rab lo la si pi lo amar sar banding lo la pen ke gari da ke dam jengkhan lo alang li gari da prang dam lo la pen a phi bang ke eri tum mc sar da do kita la hai ke nili tum matha dam thik se de lo kita nili tum kisung si ke dam apot angke ko son si ke rap ke longi ma busi nili tum ke las thanga amatha the de lo so alam lok si nili tum matha lo la si sar atum non la dak nili supi lo la nili supi do lo la benili o salo accident bangke la si non go hati si ayur sandra po a medical long si treatment kuri bom lo la pen brain apu long si achut ke pho la pen aning along adep tak hing dak lo operation long ni lo abil ke nili tum phan non ta la lo nili odong lo la sila dak 3,70,000 si dak paklang lo la sinili tum 1 lakh lo ki pi nili tum hemarit pen thang tawe nali tum la dak reporter tum dalang li tum theklong lo nili bike do long le do la hai si chojor air pen si 1 lakh toka pangrum pen si nili tum joma pidam lo non bank nili tum bank 2,70,000 ki pin ke fansi nili tum ke thanga bar sai theklong le nili tum ke ang par ke nili tum ke France ki tipi la bu la sonsi nili pini apor se ta di phudam pe si sara phan chetong dam lo sita chetong apor long le dala alang lita sita nili dor khasto pikang lo la si alang li nili thman ijin sura la so akam mate la so civil bank ki release ya phan nili tum phan pa jog ye phan nili suri ki churu so hang lo ahir jume alang li long suri Karbi Abirta lan sikang tonik lo domi thakmi kardom